Da je v razpravi o brexitu zavil nov veter, je v prvi vrsti odgovorna britanska premierka Theresa May, ki se je konec septembra v Firencah zavzela za predhodno obdobje, v katerem bi Združeno kraljestvo za določen čas ostalo del skupnega evropskega trga in zagotovila, da bo Britanija poravnala vse svoje obstoječe finančne obveznosti do Evropske unije. Ta govor je bil za voditelje Evropske unije signal, da se je britanska stran pripravljena pogajati o pogojih izstopa iz unije. It was the most candid and the most forthcoming speech that Prime Minister May has delivered so far on the Brexit issue. Was it a game changer? I wouldn't know. I think it will not change the assessment today, but I think it has delivered a very warm and good message to European leaders, and I do believe that in the next few months there will be movement and progress. Obstaja možnost, da bi se pogajanja lahko nadaljevala že v decembru, je prepričan avstrijski kancler Christian Kern. Nein, ich bin davon überzeugt, dass es absolut die Möglichkeit gibt. Es ist an sich noch genug Zeit. Und ich denke, dass der Reflexionsprozess bei den Briten langsam weiterkommt. Also die Worte von Frau May waren gestern sehr konstruktiv, sehr versöhnlich, durchaus problembewusst. Und man wird sehen, wie das läuft. Ich hatte auch das Vergnügen, mit Jeremy Corbyn gestern darüber zu sprechen. Auch der scheint mir eine sehr konstruktive Haltung zu haben. Ich glaube, allen ist bewusst, wenn man bei dem Brexit wirklich bleiben möchte, dann ist jetzt langsam der Zeitpunkt, die Karten auf den Tisch zu legen. Und wenn die Briten das tun, dann werden sie sehen, dass ihr Blatt möglicherweise schwächer ist, als sie ursprünglich geglaubt haben. Pogajanja o brexitu so sicer nasedla pri vprašanju, koliko bo izstop iz Unije stal London in kako bo slednji poravnal svoj dolg. Evropska unija je odločena, da preostalih 27 članic ne bo plačevalo za odločitev odhajajoče članice. Napredek, ki se kaže skozi obnašanje britanske vlade, veseli tudi nemško kanclerko. Wir haben Fortschritte und es ist vielleicht auch in der Natur der Sache, dass man jetzt mal Schritt für Schritt das anguckt. Und ich habe da irgendwie überhaupt gar keinen Zweifel, wenn wir geistig alle klar sind, und die Rede von Florenz war ja dazu auch ein Beitrag, dass wir dann ein gutes Ergebnis erzielen können. Und deshalb nehme ich die Diskussion zur Kenntnis. Ich kann sie ja nicht ausschließen, aber ich glaube, dass da von meiner Seite aus jedenfalls null Indizien dafür sind, dass uns das nicht gelingen kann. Evropska unija mora zraven Brexita rešiti še druga odprta vprašanja. Eno teh je vprašanje nelegalnih migracij in zaprtje sredozemske migrantske poti. Leaders agreed to offer Prime Minister Gentiloni stronger support for Italy's work with the Libyan authorities. We have a real chance of closing the Central Mediterranean route. That is why we decided that Member States will provide sufficient finances for the North Africa window of the Trust Fund for Africa, while the Commission ensures that this money is channeled to stem illegal migration. In vprašanje Katalonije, to sicer ni uvrščeno na dnevni red tokratnega vrha, vseeno pa stališče Evropske unije ostaja enako. Prostora za mediacijo ni, ko si ena izmed vpletenih strani mediacije ne želi. Katalonsko vprašanje torej še naprej ostaja problem, ki ga bo potrebno reševati znotraj španskega ustavnopravnega sistema.